kwanza. Marhaba ikawa watukufu rimononi amma huu kabla ya unika raisi wa maudu razi mwezi 14 ya Janvier gari mwambianu kaya mwana emer de Moroni Mr. Shamsidini Ngebanu kwezi watukufu hiyo reja tukuze hafla ya Dr. Salim. Karibu kazi mtukufu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم watukufu wa jamalifu wanguha haruma emasiwa yomane miongoni mwatu de diaspora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wenji kamne yakini katsindanyi wajulizao wajuzisao kana Dr. Salim yangu handahu engurbe hodahu. Kabla ya nujibu ile swala hilo na munruhusu nitaheze shukra zangu. Shukra hosun mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawo yasababisha uskwa leo rilo harumaraha na furaha harumale daho jitukufu linu la hema na mazuku wangu idinadhom rishukuria wajau Rais Mohamed Sambi hawo yaka kandidaturia hangu haisompelea nana wajau manama Dr. Salami bange vanu he madam wahe tsoi vanu johi madam Salami shukura wajau iyahe parti jua haukaya asibabu ndao wodu wa msugua yaboze shukra hizo ngazoendeleao kejajo kanshukuria owanama ikao rikaushindana habo wakubali uka wazimanami harumaze mbanazinu haukaya madhumanio madimu yabo hadani dezuki wangu Maître Fahami Said Ibrahim Gevan de Manama Ahmed Papa Ibrahim Sule Gevanu nani mwanashi wangu Fikira marhaba menji hojar wasuli harumaze voti zinu kazja kanyangu sha he hikma neze biswara mwusubuti wahuwa na nyasi wahe Front Commun élargi élection ikao ngeyabo manama Ibrahim Mzimba ngeyabo wajawe bulldozer
Razida Devanu Emanama Jafar Abbas wangu wao ndio sababisha na wasulivan ngojwa jaza khair wanu sisaidiwa timiliwa ni mwanama Athman Saadi wahaka hajitayarisha yajende harumaze mbana zinu shabona mmona simsahaba hakubali yatoe kandidaturi yahe ili ya nishangirie habu yaka ahudukae kandidaturi ya hangu kaisina tonto barshukuri yao emanama Dr. Ashmed habu yaka ha rumi wao mkiswa shaka zijam shughulisa haukaya hajihuri yauka zefikire zahe nezahangu gazendao hadzia nzima haizo hakubali hoja ridungane harumwemba na yinu sindai haeche haukayanga rona otengo jinji lija lorisaidia lorishangiria lorichinashunu harumaze mbana zinu uende mana nyasi fundi Ahmada ancien gouverneur Hassani Hamadi bae ma komisari wahe ngo vanu izo shukran kuu yazimshishukuria zembana ruwana ozinu oshidarwa swili hatoba hanu vanu indeze taratibu leze biswara leze jitihadi zahema nama directeur de campagne manama Jafar Maswabu na mremye koti ezari behabanu osko haleo rijeri mtubuzeni kirasmi ya ukaya garijao ledaho la hatu ledaho libalawo le president Dr. Salim le gouverneur wa heshesi wa shangazi jande mwanama Midwari Sagaf de mwanama Ishaka wa heshesi wa sha Nzuani na Mohamed Abdu haruma heshesi wa Shamwali ezamba zinjiran shezor do sabikiriza mbebanu dokaya esharitoa rijeri fanye zembana ziru leza sababisha ya ukaya karjajo jogulala hizo emjo elewaje ya ukashiruje hamadami haruma mahashirini ya hazi nuhundrao wawade pia rowa titi rowa hu rowa jishindao rowa to jishinda showandrao pia wanambiao emihima ya hao hiyo minji haukaya ngabo ya utobibu shangabo ya hoe maisha kejajo kiri ya ukaisindanu ya hangu nirema omundu isobonisa zetambu za hemwade pia aukaze mkwade za hemwade zetambu za hemwade kasi harumale bangu zibai shangabo mbade zorohoni ngabo mbade zilo hiswani ngabo mbade zilo hombani ngabo mbade zilo harumaze nafsi zahe haizo he konsta nafanya banda mahashirini ya kutsona wandu sifanya ka mbana hangu kejarudi abantu gebidiu nijue le shawiri la ho wandu wanu no le shawiri ndalini dokaya le dalao la hensilu Dr. Salim le dalao la hensilu Dr. Salim le dalao la Dr. Salim le dalao la hensilu Dr. Salim haukaya wakawandu wanu haungo wanu wanikwaze bahati za ubadili ensinu haruma maha atama hakume wa shay'un ikawa kana ubadili wajoka ubadili ama sakar subadili bo mana ma Athman Saadi shangarambao nalawe hoja wanu katsina manda nyinji shanga sina wajibu ya urekebisha umkonti wazima hena mkomori ya goukansi dena mwananya mkomori wa hadisi warane fikira wayanshi hamayansha ya kiubinadamu
ngande wahadi ya ukaya garjo urejeza mahakama haukaya yensi hatu jwendaje yakahena mbu hajirede kange mahakama ekahena mbu hajirede uka ya serikali hajirede uka ya military hajirede uka yendeze prison ya honge bidiu mahakama ya rejeziwa emikonti yao re mahakama ya juu re mahakama ya mbwani kina ukiri rais wa daula ya kiraisi bandi yabo ya dotarumwe mahakama yabonga banzo ntahadharishe amanzo ntahadharishe haruma wandu sao wa sabu haoneze kalbajari au kaga ndo hansi mkonsi mahusus wa uwana lowizi neze kalbajari inurambao corruption garengao miadi ya ukaya yensi hatu yumi kanti hazisiwa garjouta ezisiwa zinu haruma mishindano hena isiwa shishindani na mwana nyisho badesha dejo sababisha yensi hatu ibasa uhe yabode mana na tsaua ndunga ndamina mudhari sagafu mwananya hautumanya uka nganjowanika ze haki za hao ili hena mbu ya taratibisha sheisi wa shahi ekam nija ili ya mbu isondae yawe mbuo katina ajofanya isonde sire ni basi haizo kwezi ngandengo nyadi ya ukati njo wasili nganjo sisa mshara wa rais nganjo sisa mshara wa rais hena rais kana ujikaiza mshahara ngandengo wacha wahad ya ukaya ze tax za heze la duani darjo ziraziso rijoka emana biashara ya hafa de la duani ngabo ezajiri habasa izokana utohoma nandeze manama Dr. Ashmet hadisi ya hundao wana hatu waloma bareni watojula shauri hata habasa kana ujoulala bende haruma kampani rindore mangoma no sakariha no lazio rozimba na wana wake omunziani haruma utsabuha yaboro waswili garjoura shauri hauharakifu wanazioni wa hatu ni mafundi wa hatu wanjie haruma emabehewa ya usomisa ili riparise umaha ikihama dezensi mwananyizo haizo kwezi wakati wasiubuhua ebarnama jinu ngarjo huja shangari mnikaoni ahadi ya ukaya zevoti zinu kawati mgulo na ruhusa ya ukakaziri yonjoka katsuja haruma zevoti zinu yabo harise zevoti yabo hanzali la serali baki aukaya voti isorelwa na mbu yo voti mbulara one badala nele badala ilo sera yabo hanzari towe mbu oi ngebidi urende harumaze voti sinu rozira rizigoje hatari waswilishe mnere wana tsongo wahanyu ukatiye za dugabo deza hangu mwana mamzinda usabeka usidiza shefisi shaho shadembeni shabala unere umtondi shokodeni mwana mame didro kabiri usabeka ukayabo ukatondwa kavoti bala shefisi shaho unere hena mbu na bala shefisi shaho yanere za dungabo izo za hangu mbuyati abeka tsubesha unibesha hindi nambeshwa nibeshea haizo kwezi kanaenda tahule ba wangu wangu hahule wangu hamba chini
wangu hamahame wangu haze sanata zonsi pia ndio ndo wakati wasubuhu waze programu za hatu zinu sha handaindo ushukuria mitengo ikaongoma hudhuria vanu wasina uka mzima vanu hani kwa 10,000 francs sha hajitolea ezi wizili zahe hajavanu kamjapa hizo haruma meli hojavanu shane mungu haji taratibisha nemvua kaunya nuhafanya yaje vanu haizo kwezi garilao na ubo mchindo waheze voti zinu ze voti zinu garanzo zirizire ha amani ha taratibu ha umakinifu ribulie mrutsuo ya bishio kwezi haizo na sina mjue shatongesa yafanywe hizo ba emru hamadaye yajidaika haruma tsinu haruma mahaya wazi haunjilia milima ya mapesa haunjilia milima ya buduki esha tongesa tsombaka gudoze votizinu hindi nge maana tsoulala si wa hindi maana ya tsoulala si wa ndoka ngena mapesa na yonde ya hatu ngena buduki na hizo tiza ufuba nyunya made namna ya bao sheka tina wangu na voti wangu mwandu sinderulo nao mwandu lanyi abo garjo hunda inshallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.